noza kuba no tushangayo Instagram toshemekwa no fera and of course ntuba twinira makuru kurugombyanga bitare bumwe na bimwe ntuba tukoretira abagenyi batakushana impapura z'amakuru ebe byona ntuba tubiye no programme toshemekwa no fera akashishekerizo bantu enda turebe obushuma bwaza spare z'amamotoka na pichi obuhanjire no twose tureba abashija ba boda bakubitero mu muhanda ubundu pichi bagitwara yo nojeje pichi bakutwara no bajihanka hi so obushuma bwaza spare parts zi okubutandikire amagara giturebere bukwekweto binji mbere kubaho bakwenda kukwata ababo kubanu bakireza pichi ninga shama motoka gakuba kuba bibire bakagashara mu spare bakaguza bo bakaguza muna business katwanze twareba kabahijo mu rumengo akija ba police abakweta ba police bataho mu garage ne motoka ya Kabangari they were like turiyo nturonde byoma ebyiberwe bareta n'ichandiko cyoreka ebariyo baronda then kuba baborekereho bajyangu nibyebe kandi baba kambaronde bya trailer kandi bari ababoreke ebyo motoka ziteza butosha za no ngwengu nibyebe nibyo twabanturonda baba suspectful kugira ngo abantu aba bashimwe batari ba police abwe cyo bambaronda tabakucumanya so abantu bayetera umuranga abantu aba bakwata babuza kana katano bahendera birukanjire babuze bandike byinde kuboreka ngo naba police ibintu byabazayo Samuel Gwizoba batemba Kabangari yabo biruka beta Samuel Gwizoba bakwasirwe kandi hati police yenyine hategereye kucondoza ukureba ebyome byo basakwa byabe byibirwe neno abane bagumize mbacondoze bahikeja hantama yacho amakuraga nagwaga agutiro ntureba bakwatiddwa mu galaji ya Mengo ku Nfudu nakolegulo baziddwa mu kifo gye bakwatidde wakati mu kunoonyereza kwa poliisi okugenda mu maaso bano batasiddwa poliisi nakolegulo nga kigambibwa nti beefudde abapoliisi abali mu kunoonyereza ku sipeeya omubbe yabadde aleeteddwa mu galaji eno kyokka bamakanika babaddewo ne babasibira mu kasenge poliisi eyaddirawo yabasanze okubakwata ababiri bano be Balubega Eric ne Kiriya Vincent nga bamakanika babadde abakambwe bakoze fujja ku motoka yaabwe babadde batambulira ekika kya Alphard namba UBL 2522A ngeno bagisize woyiro sakono okujasaasa emipiira ng'okugitwala ku poliisi bagitutte bagivugira ku mpanga kiyite rims bano mu galaji baziddwayo abapoliisi b'e Kampala mukadde ku biragiro byagikulira emitwe Ezekiel saako SP Moses Wegulo akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango mu galaji poliisi yekebeza ebyuma ebyabadde bitutteyo abantu bano bamakanika basimye poliisi olw'okugenda mu maaso n'okunoonyereza ku bavubuka bano twayambibwa osi n'atusindikira abasirikale ne bajja ne babapiikinga wano baatulo ne batwala ku poliisi bebaza nnyo kyensusu banoonyerezeeko nnyo basobole okubatujjamu babatutte buli omu gy'asula nga basookedde wankulu kukuwe obwakiriya gye basanze ebyambalo by'amagye ebigambibwa okuba nti abadde abyambala mu budde obw'ekiro n'atigomya abantu eno wasangiddwayo n'omusipi ogwefaananyiza okuliko akambe waliwo omukubalirwa n'ategeeza nga Kiriya bwe yamutegeeza nti wa poliisi byonna ebisangiddwawo poliisi ebitutte bigiyambeko mu kunoonyereza beyongeddeyo ewa Lubega ebulenga Nakabugobi nga bantu basangiddeyo kintu kyonna era bamukubalirwana bakanyiza ebigambibwa nti ono mufere omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Lwekyokawala akasizza nga bano baziddwa mu galaji gye babakwatidde n'okuwaza awaka gye basula tubazizzaayo awagambibwa okuba nti we bakolera omusango guno ne mu maka gaabwe ne tukolayo search ng'eno tufunyeeyo ebintu ebyenjawulo okuli obwambe n'ebintu ebirala ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza nga bano tubaguddeko omusango gwa attempted robbery oba okugezaako okubba n'omusango ogwa personation oba okweyita kye batali nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kiza Martin yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
abafere bo babiri binji bakanyire ntabwo tuyoko yonka tukampara yonka but nanahahihi waje na ka institutions kaza polisi na court wotari vigilant no basa kugwa omikono y'abantu shanga y'abashaka batari bashaka akwibaho umwana itwagambira yo kumango ubundi umushaho no yamutwara nkaha pori atereto umwana tumutere pori yo gwenko gubagwa amezi tubarebera abamashanyarazi tubarebera abamezi tubarebera abakose mikono ya president basayininjira abantu abamwene be yabaronde mikono ya president be sayininjira ngo babatuma heru rero shanga barya airport mabakwatroko. So many things are happening in the country. Kantu aza kubasinzia ebintu biturenjeze emikono ahabo kuba umwana kajat in rebels, we are rebels, hence a menace, meaning ngu omuritwe benyine abarukwefura barukwata abafere nitwe bafere benyine. So okutoza n'abagwibire no kimanya shango rimwe toza no gwibire nakwabya no muhanda gwoshime kwa notora ibintu ahibi kubabiri abo kuba nuwa kuba namanya ha kuba bisherekere mbwenu ogwo muceting marahango ko haratwase ahabo kuba abafere benyine nabo bamwe bari mu bushoborozi. So tugeze ha abantu baburijo turebe ngo twaba vigilant nenga tufeyo munonga urebe ko twakubasa ubundi kwe hari ibintu ebyo twinegiriye nsenyomo akasheshekeri izoba naza kuba nagamba n'umwe bakuru baza boda umurimba twenda turebe barimo bagamba hariho na urugambo rumuno ruraba muninga speculation zo kugira ngo boda zinibenda kuziha town stages ziri mu town bazirize mbwe ninjira nko mu sharo ye town twenda turebe cyo bundi ko yakubasa kukigamba n'ibindi binji ebikwatiri na hanshonga urugambo ryo nibyijo kuyo made it might take long but twenda tumwe bafune communication abo kampuni nguna n'ababa bintu biha streets bakabanza baba uhereze papara baba woninga ane bya boda hinahito abebra byakozere meaning mbiriyo mbitwirira. Hello Gideon Senyomo Gideon twakwachira di Wemnonga Charity na Jemima Mazana Senyomo Gideon takusivizeyo enshonga trade order amrundogu yesyo musabite rukwera na mnonga taye ko munchiriza abo twete gosho cha pasika konka aba boda hata twashumba kacheto agakenyimo umka trade order na mnonge muri wa TV sayuna tureba turi ahagati orembo rambarara omulikisenyi turi Ebenezer stage bagitangu ni Mandela enshonga ne aba boda nyuma hato tureba bafurira abantu abine container abine kiosk nebindi program nejangu aba boda nabo bari no babayicira kure bangu baba cendeza abatine stage baronde myaye bakorame kangambe bicyakwa tindi wa boda kunganye meriro mba boda na munongo mwanyugo batugambere nibice bahurire kandi bintu ki ebakwenda bebembezi babo bagarucemu babatungiro mbazi mukamwanje live TV West na munonga tankora kura mise murebi utankira yes arakutureba TV West amazina ni Bampe UG omweshongozi wa boda omurimbara kandi nkora Ebenezer stage aha hituri omurumandera seru we bari munonga Senyomo Gideon okwiza kutubuza ensonga z'aba boda nkitwa abavugi sofo kukirankanyo we nyene kibuzo ekimbeni nyenda kubuza chairman wa boda nangwa na government nebe turebere mbahenda kiosk simbahenda amazu agaruhaga kozirwe nyine turambaga henda nka makanisi nobuza kiosk nobuza cha boda ya cha boda zakura mpuranguna n'aba boda bari nibiza ati to boda tutune kiosk itwe tutwine ho byombekere ngo manya twombekere kubi manya ngo tutwine porani itwe tuba twine stage yitu emakingire kandi eruho enamba y'abantu aba registered hati mpuranguna benda nito batusohoze mbara ngo turugo mutawuni nyebuza nibenda kusohoza ngo tuzenkahi ekibuze kindi sebo Senyomo Gideon aba boda itwe turi abantu abari organized nimbuza government kare enshonga ne ya boda katereze kacho achome china mnonga ashonga ya boda enshonga ne ya boda abwachityo ntonja gamba boda trade order kwa trade order je izire bo myanye tari emwe na mnonga omundembo tantu gambe ndemo tureba Mbara City tureba
jinja tureba kabare nankai nanyenda tonje gambana nabe bizakwa ninda na chairman Sadias nawe yakiro mwanya ogu ayonje kutuganirira ninda mwa Sadias nawe yakiro mwanya ogu katonje gamba wanogamesho ngazawe nani nje nakumanyisa nti ya boda turi abantu bari organized tuba turi omwanya gwitu guri organized kandi registered kandi kanso nekimanya nangwa na government nene manyangu picture ya mwanya ogu nebero registered bamba tumanya so atuma tujangu nubenda kutuyo mu rurembo rwitumbara nibenda turye nkahi tuine family zo mutawunomo abana bitumba shoma kandi tusomesiza no mashomeraga mwagabaga price bweni munda government kumanya abakiri mwenda kushore town ne twenani tusoborera bwenchi nende tuyiho mutawuni okay boda ndije inachibusa kwenda kwinja chairman barije kato achiro mwami Sadias na mronga atuganirire mwami Sadias to live TV West enshonga ya boda ni mwazo tumanyire ngo gizire urukiko neki mukikire ki kandi enshonga niki ebare mnonga amazina no kunda Sadias Sarongo chairman boda bambara city nimbanza no kubashemererwa ninga no kubasima ahabwo kufaye kumanya ahambera iturukoraba mu mwihangeri kongani nyetsega ngo tine shitarukwa konka nimanza kusima avuga ba boda akensho abwanyi mwazyo abwo ruciko rubireho ahabwa abantu bona bakora mu central business aba boda so tubaze kushitama twaganira twareba twakubasa kutereza embera yitu ecece cirumone cija shitaka tukice kongito ngambarara ecirunje cituine no kugira ngo tukatereza kare stages zitu zirwe organized ziri approved by council zirwe gazetted so tine echo muntu echo shemeye kubano gamba stages na munonga boda ahabwa mbarara umvuji agamba ni mwenda kubashoza town namazima ni mwenda kushoza ba boda town echo ntushazamu kandi ntushazamu emirundi yona because ahabwa mbarara wano yetegereza nkambarara nubwo rigire kufuna state karenze myaka mukaga waje kwitegereza Kampala ibaye mbagezaho kutereza kugira ngo boda bageze bihamu wasuwase kabe nyingi aba wasuwase bakambasinga ba boda bine stages konkito ahabwa mbarara tubire tugezaho nani mwaje mbene ngeza kutereza kugira ngo boda zone zine stages z'yo mutawuni yambara ezo kureta mu mwizorano zone twatanse hamwe ka stages z'uruwero gazetted tubase kuya mu stage abavuji ba boda batine stages zo mutawuni konkito nka boda turuwero gazetted stages zitu zi approved by council nzetegerezebwa so wangira ngo egesha umuvujo mu mutawuni tindi kumanya nononda kumutaye kandi kindi obuntu bwo bwire obutushemeye kubano tumanyisa abantu ngo abavuji ba boda cyo bucambarara akuba kwetegereza nora parking eri yo mutawuni no shanga imotoka zipakinja high street zona zitirore nyerere abantu batine ho kuraba boda shanga ro stages nkibere nkishat so tugira ngo naba planning mbarara be yongere batereze tukabentu batwine bizimbe bine basement ayito akubene parking motoka ezo deno mushayo mwazi buru mushubuza kiye yo motoka yakagenda kandi kindi ninjeza kondeminga ahanshunga yo kugira ngo abashubuzi bona umurimbarara nubabasa kuba baye batarubarunji konka tubetwine mwabarunji tubetwine mukebukubu byo beno reba nko muhosoma nahandi aba awushemeye kuba atafuta hapici atafuta motoka ahakube haru abantu bakura bamba kutambara bakora business zabo so nyo ninjira ngo kwa kuba atarumukanda kabeka yenyuma abantu nkabo tubabe bashemeye kubana bigo mutawuni konka Sadias wagamba as stages is gazetted that means are registered gazetted nkyo chairman wa boda stages nzozi yakano kabeno haburota ezo kuba star gazetted to stages kureka nabo bohura bamwaga ninga bawaswasa abako bari umutawuni kutegana sa emirimo y'abantu nico koreberana bagira ngo boda nko bwiro bwa wiro ko uraba kugira ngo boda yakora taramene stormwe batera umuntu amasasi ngo naba boda konko shangu n'abantu binja bo kwerimba ko umurimo gwitu gwa boda konka kabataru wa boda just akaba natamburara nutushanga twine challenge kine shohora egurwo muntu ezo mukatare tandika gukora tine go kubasa kujahora ahapche wa boda kuvuga na neje kukore bukorobe so tushanga twine challenge ejo nkabantu konka nyoni impamya ngutwena ntumanya ahabwambara kandi tuyikirizine twajangu twaza kutereza je stages zit zaha maramwa nkokuzitwire zyamaramo de nabaryo mu mutawuni ubona bakomanga tubine stages twaza kubihamu turondaho kubateka
bareke futeganisa etawuni yitu kandi bakazumisa umurimo gwitu gwa boda boda ibyo turi abantu abine discipline kandi turi abantu abakomanyisha tukora kandi umurimo gwitu nguru recognizing wana bwa president na manyemero mirungi eituru gukora nka boda boda so tururede kwetereza bucerekare hatakatahire mweje mbera kwerize tuyambe government kwata abantu abatine stages kurangu twabiha umutawuni konka ikindu kwamye kutandukana tode icyumurimo gwitwaza gutandukiraho kandi ikintu ngarike tereze mukace ubushuma bwa pici bwa bakare ibikwekweto nushanga ngo polisi omwene yemerera ikore bikwekweto tine ba leaders ba boda boda itarukumanya aha bintu bikubane bitambura mu system yitu ya boda boda ushanga ngo umuntu no bakwemerera ukashanga umuntu ayine spare ya pici umuduka baragafuteme pici no basobotamanya batemezo konka we nabebembezi nabasa kugira tag engine number tekushana na number plate tubiko matching so chibasa kureba ngo operations polisi yane kuremero yayo ishimiye kwinvolvingamu baridas ba boda boda abarukumanya system ya boda boda nibo kutambura na boda boda ukubiko babiri kandi ngaraka paga bavuje ba boda boda kugira ngo umurebe eshaha izoshemiye kubana utahiramu urebe imyanya yo tashemiye kubana uzamu ahabwembera ya security namagara gate so nyantumufeyo yo munonga manyengweze pictures turukoresa ni office yitu yo muvuje wa boda boda ushemeye kumanga umurimo gwawe ushemerire kugukuma buteribiri aha kubeje bamara jukwibaho umwamisenyo umuntu ubasa kushangana waje kwasura rukugirondero musho akagambo kamuhera na mnonga cha stages zo ziha zintakwena zo ziha ubutukendera ito stage ito rukwenda ninga itukushaba ngo kanso na system yabo bamanyungu stage ito ruwero gazetted no stage area approved by council kandi tonkaba leaders eiturukumanya so kugira ngo system yonera bene etambara bashemeye kujikora na ba leaders akubano bakumanya stage ezuruwero gazetted so ni nsima tine bugariciro ahabwa TV West kandi mufayo munonga following imbere yitu yavuje ba boda boda kandi ito nsime merumo eyimo kukora ihangere Sadias Sarongo nwe abigamba oguno chairman wa boda boda abo rembo rambara stages that means ombugufu yashabebe mbezi mpaka kozi operation aba boda boda mukwatanise nabo muronde stages enyine akwa yajya muzimanya nawe mukwatanise nawe then mushohoze abo bakutira ngo tubine stage abakire twagaruka mu studio tugumize na program simka na mnongo impapuro z'amahoro n'ibindi nkebyo nasigansenye mu Gideon naho mu rembo rambara Gideon Senyomo abokutuletera umwami Thaddeus oguno cha person wa boda boda umurimba city ari kutushobora anshonga ezirimu nezigenda omisho nkoko yagamba wabo ine stage tehandikibwe abebembezi babonka boda boda association tuba kujumanya nenjani bobwiri oyetereze kari kandi tukwenda baba kwatamu nyachakare burya gacenje nabo jango zira gazetted tukumanyisa ngo bayenda kuziha hagati y'etawuni tuba kuzirizayo you can be gazetted elsewhere cyangwa niho babarondere stages ezindi ziri outside the central town so amhergwizoba ibintu byende kutebekana umburunje no mbubi imanyangu bitushasha twena bitwatsereho nitondebere kubiriro ko wituza rent zayiyongera nebindi de imyanya ka boda boda benaza kupangisa ahari korra nka boda boda hataka town kiriro koko at stage ya boda boda beri ya mitwaro 9 hata bajitira miliyoni 1.20 you know eshonga nkezo we shall all get affected utajamu niwe wenka konka empinduka ne banonji yaba positive idachika simka erimune jado misho idachika shatunina nizo zarabo murishahe mwe kadizo mukamuno kacento za kwantugarika nempapura za makuru mutakarga TV West Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamuka na sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka aha Nzizo 07 twaika 7 stop aha yes katuraba mhanguzi witu today
Yeah. Aliataja tunulia. Thank you for watching. Hello. Wanji. Nogamba chisabo. Ije sebo. Amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi no manyo wa kuterera. Hapana. Nibanyetara Zach Banks MC the truck driver mbujiwe mpango kuruga live TV West. Nakushemererwa wishemwe. Akazano kubakweta chamuka na center no kamanya. Ninkamanya kurungi munonga. No kamanya kurungi. Yego sebo. Garuka ngambira amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi hine message yiwareba. Najireba message negamba chi? Ngo nahangure mtwara 5 kurugomba TV West. Yeah! Kata kuraba dwenge. Ngweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwa kabiri hati nywa inagerire nkajiya natunga omusharo wa mani urayera uya mwenye tokwana no nyentina bendi umuyayi tokwe hati ntanje kufungura injiri bire binabeta balance skaporo kandi ndimo nabona simba kalas kandi ndimo nabona yego se kandi bahwina hoye ngojo ninjeba ombrebe hombija noza kufuna sente nkahina ryo nazo kure message tera gabaza amafaransa irezo mukono ezo sente zinkorera zija zumuyikeho haza tuzera muyikeho atakayebwa ayija stware chagenda Kumana wakabajeza kugambe na bifurnanta kujamanya ukashikubuze abantu kana abantu bagwo mwana ushangana kawa basindika dali kure bose ate naza gukora naza kurondera umwana wanje tukubihira byose byo twatutahanze subange otaferwa mama nukokusana mukwana nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasuka nayiwa kandi cyito kikoka kandi suka buri kubana aribo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso nukureka nasesha abukureka nk'umwana we yagira miso nukureka nakora kinakora utaka keba kandi suka mnyaro wanje mark janti activist nhinda buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngonoza ko ene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi ene VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi bukura polisi nugira miso nukeka nonja kureka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ninda emazaz guilty TV West Nehinda we bari baciri nitwe home program ya sisimu kandi bakunda munonga kandi mwe bari kunda program eji yakandi ko kire akutukubantureba ebijo mu papara za makuru twina papara za New Vision hamwe na nur papara orabukede mutakayebuza mukandi garinka go kuza kushoma konko of course ebintu bukaterera tugina simu tureba New Vision bareta recently ababen bakozire security report ningashi bakwereka ubundi emishango ejezero misho muihanga kandi tureba mbu crime down land cases up natureba bundo mishanga ipolice yechirize yokuhandoringa tureba cinte chikwatine no bushuma nico chiwe chitopinje list yabo kaje report abirge ya 2025-2024
obushuma assault neberge ya kabiri sex related offenses omharmu za rape incest na n'ibindi binji then intureba domestic violence cases nazo zibeziriya namba ya kana nchimayisa ngo butabanko bumaka buciri munu bweyongera and na neshongezi kwatirine namataka so rebeje report yababyo kwerinda ibara munu bagamba ahamishango ekirizeyo kubanyinjo mwaka gwa 2024 2025 byona babikoretera uko twarigayo twina makuru agakwatine na nomushango gwa Joan Kagezi uguntumanya gucura umuntu kugenda misho nyuma ho twareba ko ataba suspects between bajamugani used in previous shootings says ballistic expert na bajango emundu ya mwisire nayo ekaba yakoze sibwe omushango endijo reba omushango gwayigwaka ubwo mucara umjenzi Joan Kagezi. Violence Mumbere condemns 2025 attacks on military installations. Apeji ya kabiri babikoretera bimanye ombwijire. Tureba ha ndwara ya diabetes ninga shaitu kumanya kashukari na wakujangu what teens need to know about diabetes. Abuka turebere techiri y'abakuru boka no shangana na omunde mnyeto barara endwareji so ni chiheche cyabasheme kubana bamanya babana babarya ishomero bine kufuna medication okachikoro tankomuzire na nishomero kugira ngo abana bagumana batunga medication yabo. How finish businessman death story Coast Vision Scribe is in investigative stories as to umuntu ukora New Vision emune ku celebrating emyaka 80 tukuma tukoretera emyaka 80 nimbozi chi ezikozira amakuru mingi impact ebire hona nebindi bingi ebyo tasheme kuba no fera omurupapuro amakuru mingi mantumwe ndeba health support aitugambira global funding hireyo sente zikwingana 2 trillion for Uganda sente nizakonziyamba omukuranisa ndwara katibi omushija hamwe naka koko kasirimu watakafera kwetu njero rupapuro ukareba ebintu bikwatire nebyo mzano iwe rukunda sports bakoretera ombwijira shirinje kubirizo kabantu mwe noza kuba no yitunjira orupapuro katurebe ebijo mu rupapura ora bukede orupapura orwa bukede ornorimi oruganda izoba niriye birashatu na kimwe okwezo kwa kashatu kandi umwaka n'ugwogo tureba barugamba aharba komando ba America bajenti ba komando ba America batuse ku nsaro ya Iran ornorutaro kugendo mesho ahagati ya Iran Israel hamwe na America yabyegisiremu somba kwereka ngo ba komando ba America aiturugambira bari ahansharo ya Iran kuriko abana wamba kazinga kagoromoro n'ekirungo ekikola nuclear ebyo nandeba biri almost omungaro za America abokuba niyo target yayo eyerumunegende okora ahihanga erya Iran. Then bajanti obulumi mukufuna density ningashi IDs indaberwa hamba bikoreka no kushitabo katera rainire no kijuza abanyabiha omuka za koronda bine kubantu bakutera himkono so bariyomba koreka byo no kubyemerire obulumi obusangibwa mukufuna density. Police raze before ebisingamo obumenyi bw'amateka no mukutondoza kwayo mukore bikwekweto na nebindi bariyomba koreka emyanya ekirizeyo okushangwamu abarukuhenda ebiragiro ingasha barukuhenda amateka mwebare police okucondoza kandi tekateka gwe cyo muri mu kitekateka ho okubasa kuronda oko muratwaze ahandi twine mu page yitu yasenga edine page nkuru mununga kunkuba ninshomanye nangwa binji mu panja meisho mu mpena matuganyu abo kuba batatenka zo mu makoku no shate byacu babirungi tukasigaza bari yabakubana batushabira kubi
you know abakutaha imikino satwirukangira mu rupapuro rwa bukede aho usenga arakwija akajebi yatutasaho ecama ekiri mu bere indani cyo bari bakuretera akasheshekerizo ba ranga nahanga abantu akine bigenderwa kandi yahanga umushija no mukazi yareba umukazi umushija atashemererwa yara face yagume rugurume yabyo to waye tereka guteka tekere yasharamu yamukorera umucyara kandi umucyara ko yamuhangire akamuhanga nko muhwezi w'umushija mbwenu ebere liyambalitia mu nsonga zino izasenga nindeba yashobora kandi yataho kurunja munonga tinome byemzano aha page ya hamuheru nayo kamenta kwenda ngo basekurikira mwaho iwe arukunda ebyemzano alot abiri umurupapuro rwa bukede wakwata shiringi zawe 10 abana baketa kasa no ijakwa no tungo rupapuro rukurga aha aba agents ba Vision Group abari mu cyeka cyawe okurga omuza supermarkets okurga omaduka gwagakore hehi arahona n'abari kuzitambuza ahankuto bona no tungo rupapuro aha sente nizo zumwe obor kamwenje obor busia obori aho ruhona shiringi 10 urupapuro rutunje ujakwa no tunga ebiro kwogaho. Program ya sisimu keche mnejendo misho kanderizo bantwenda tugambe aha bashubuzi abo rengo rucheninga chapto akwesire small scale traders ntwenda turebe impact yabo omu society ninga shom communities tukumanyisa ngaba butweti nahambaje mhanda modru exactly small scale traders na nabo nubaza mu na nabari ya central market aha aha ahanda ninka har small scale traders nano mu centers bwite ninga shoto tutawuntito tukuturamu ababa shubuzi ntwenda turebe tuyirating na abataro wholesale abataro retail bari abasagara aha exactly ntwenda turebe na obwa hat trade orders ziri munzibaho arokuzu ba affectingire bitubo impact yabo mu community neha na nebindi binji umuhango wito mbientas ya nesho hoza naza kubarya ha kutushobora shongeji mutakarwa aha mwana nahari wo mucyara echo kubanza aha mwana enda nebasa okuzarwa etakaikire ekirukweta preterm labor nerugamo okurugamo nisheta abortion different from preterm labor so okurugamo ne abortion konkara chance yo kuja nebasa kurugamo yes kuzaro butoroje yes okutoroga niyo abortion then obumwe basa kuzarwa etakaikire omwana atahikire prematurity so omwana utahikire nawe naba aine kutindikwa kumarobwire then nabasa kuzara omwana aine kilos gya hansi ekikweta raw birth weight raw birth weight no mwana orya hansi ya kilograms 2.5 abokwa nomo weight yo mwana yazarwa nayo eshime kuba ne range nga kurga 2.5 kwikari 4 so nahi iguru na yine issue na hansi chine issues so ahansi ntujeta raw birth weight so ondijo mwana ekyakubasa kufuna nabasa kufuna ekikweta anemia nabona abasa kubugweshagama yes akanyoko yakuzara tine shagama mbweshiwe noza kubujine nandiwe neberinje so ezo nzo enshonga ezo mwana yakubasa kubugana yaza gwa omukazi aine anemia then nyina wona abasa kufuna ki nyina quality of life nayo tekabonera ati wono byo mukizengerera toine mani so quality of life nayo neba compromised ekyakandi yahigwa kaika kuzara na tunge chikweta postpartum hemorrhage kandi postpartum hemorrhage ni chimanyisa ngu okuja munonga wamara kuzara
kashi ndiyo ninjwa chikandeshaga mabentagini nakacha kari muni kawamu tokuna yes nakacha kari muni kawamu ati kukari kuwamu obasa no kufa matano motari ncho chikubanje baho yes ncho chikubaho so ati ujuka wajirenda toine shagama enda yanangwa wa yazarwa kuyazarwa wajwa munonga chikweta postpartum hemorrhage no basa no kuhika umukufa so ezo nizo nshonga ezikubasa kurugama obumwana bumwe na wabana ukira ati wabo tine shagama tokuza kukira je nko muntu ine shagama so no basa kutunga chikweta piperosepsis imwe no kutunga infection kugira ngo immunity yawe nawe becendire so tokura ukakukira nko muntu wabo ine shagama naniye nangu tutambiro go mchara wa ubyaremera akazo kwa kondoroza kahika kuzara ati yahika yajwa munonga konka mbwenu nkabashaho tumukwenda ngo ahicaha kufa mwaza kurondeshaga mu mwaje mutamuningadera other means so nichirunje munonga buri mucara okuzarira umbashaho abatendekirwe ahabo kuba wazarira mucaro nibabasa kutamanya ngo waje munonga kandi ico kibase kutuma wafa konka ko uzarire umarwariro na munomunaga government okutangira health centers za kashatu nizibazine abashaho abatendeshirwe mu byo kuzarisa so ko kumara kuzara waje munonga first of all wabo twareba ngo ine anemia in pregnancy hine tusheme kwa ntukora preventing kutanga kuja munonga so aronko bujuma oba kuta hansi obujwa butweta misoprosto ntubutaho yes okugira ngo mukazi owa ine anemia atajwa munonga ekirenga atakazire ngaheza kuzara yamara kuzara okay yamara kuzara yes then nabwe yamara kuzara akajwa ntubasa okumugaruramu eshagama yajwa munonga aje yabutune ya direct yes ntubasa kuyamwe kwenshagame yabandi ejo ntujeta blood transfusion yes konka wabujire utajire munonga ekirenga ntubasa kusiburira abujuma okay tahira abujuma gender supplement says kuzakitire supplementinga kandi tukugambira ngo oyirebe ngo wanywa munonga kitiribita narishi wage byo kurya ebine kirisa okay kanda kanako kanakisire kare nyina tenyine shagama nako nakazareta kanyire mwene ko kahenderera atakana of course umukura kwako nikabasa kuteganisibwa twina bakugwa butukweta pediatricians abakugwa mbana so karukuzago tukarya karikatyo ntukasindika aba pediatricians ko aka assessinga kureba karikata hore innocent oko kabakugwa bakaburiyo mine umukugubwe kuineje so nabo kwa assessinga baza kureba cyo gukorera umwana konka important re ntantwe nangu umwana ogwe ayonche munonga so umwana ogwe ashemeye kureba ngo yayonka so no kwinkarojinga nyina kugira ngo ya mu byo kurya no kunywa kugira ngo umwana yabasa kufuna icyo konka Nehinda ngomazma TV West program yiturama kasheshaka yasisimuka omwizo baryitu yorwa kabiri kandi turiyo tutamburaniwe mpaka sha 3 ibiro ni 3 okwezo kwa kashatu twatandika karesha hemwe bitu ahadakikeje ya 5 nina omushayo kubanza tweno mujenyi ko kutwasiga twakwanjorra turyahanshonga yebye bikwatenana obushubuzi kureba akarunji ebiko bikwataho byona nko kubyemerire mbwenu nenche kirukutu ekirukuganyirwamo nenche kirukubaho ningashi no mugashoki ningashi impact ya small scale traders omu communities zitu neberiye hana mnonga twantugaruka harire mu Rwanda turebere abantu abakweshaniriza nabe kikeki bari kwiriza ubwayo bari kwihwa amahanda bari kwiha
bari kwihwa ebintu byabo mu tuduka twabo turuce ba extending abakiriza heru kace n'ebindi mbwenu tujye nkine kitferirwe kubabirizeyo tugire nkine kituyambirwe kubabirizeyo so ntenda kureba impact ya these small scale traders omu communities zetu mjenyi witu yahitira aha kandi ija kuba niwe yabe yanjorora ahubwo kuba ntayimanya kuciro kundi kumumanya then nabwanyuma naija kutugambira small scale traders nibo nkaba nabana intekateka ninganyo nabaza harubaju then twaheza kubamanya turebe impact yabo omu communities zetu twakwakira sebo webare umutebekansa wa program charity bugundu murundi kana bo kubasa kumpezo guno mugisha kusharingaho nabo kutureba bona nimbanza no kwara musya bona bakureba TV West amazina ganje ndi Bertram namanya kandi ndi umutendeki ahitendekere kuri ya Bishop Stewart University ahinkutendeka ebyentasya nebyentunguka ningashi abinge kibakweta economics so nashumirwa abo kumpezo mugisho guno murundi kugira ngo nganiho n'abakutureba bona nganiho nihanga tongere kwetegerezana tongere kombekana ka tongere kutungura ihanga ryito twahirwa ori mu rurimi rw'itu rwenyine orwa nyankore ekimfiteka ngo benji kuno yano baruhurira mbwena kariyo mu rujungu small scale traders small nachimangu nobuche scale ninjanye manyisa the broadness nakunka then traders ninjangu rwabari abashubuzi no kwechemerire baza kutuza buzuba ekimanyisa ki small scale business ogumrama mulungi munonga konke kinkwenda tonze twetegereze ninyenda abakutureba obanzo tekateke obohererukire kugira ki wagura obano wenda kukirya obano wenda kucheyambisa okihire nkahi omunono tambura byoteka ngurebwa popcorn zimugendane nango bundo reba ka sente kahwaho aha mobile money ogitukampika mobile money umuchi wanotaha oyishka ngine bwabo otakaguze turaze mu supermarket parking y'abana orabanka ha muhando bihaho so nyira tureba ha small scale business twanze teka bintebe ebiturekire kora oherekere ibyo omwabazi yaho so atari cyo nje twereze kishane kirungi araje yacayenda bakusika muhogo yija so cyo twereze kishane kirungi kwetegereza small scale business nemanyisaki so small scale business nes businesses omuntu wabutosha ezenche nangwa kuzo mu byabashomire ayino enje ku classifying mu businesses business terpene omukozi umwe kutabakozi bana ntucyakugeta micro business enejo ninche munonga then business terpene n'abantu batano kutabantu 19 ejo ntugeta small yes kandi kutuga abantu 20 kutabantu 9 ejo tugeta medium business then abantu igana no kurengayo no kurengamu ejo ntugeta large business konka habwe nshonga yabakutureba kana habwe nshonga yebinte kutubaho omumagara gitu ningashe kutura nabyo okugira ngo twetegereze small scale business nchimanyisaki nezo businesses zikorwa umuntu wabutosha ezo umuntu wabutosha kushanga nakora kugira ngo akajya kuyihamu so tizir micro nubiya kwa boda ejo small scale business nubiya kuba ababoguze byo kurya tweta food vendors ejo small scale business no tureba amasaruni those are small scale businesses twabantu tureba haba ku kanaka those are small scale businesses twabantu tureba kwa bine amaduka make na nezo small scale businesses ezo kushanga nango muto kwetaga handiko byingi kugira ngo gitekeho wanda kuteka kana kejika kutaka kanike emotoka ninga piki tokwetaga kuza kwanza kwandika then stekanso bakwa proving yuko kubona kanya kawe wamango hano je chiwihaho utandika business ejo nebe small scale so ndereke kutumanya akuba ngwenu so niyejo tweta small scale business ezo business korwa umuntu wabutosha chumaiza no mutawuni zibazira munombi yaronze baziri yes mutawuni actually nizo nyingi wanoreba town katujinke ite yambara small scale businesses actually zibasa kwanza dominating na large scale businesses ahabo kuba abantu abakumanaging kugira ngo akore large business
twakuza umukino nagambire nigakore medium yonga medium ina nagambire twakuza kugira ngo turi baca abakozi medium kure n'abakozi 20 kuza ha abakozi 9 na 9 ezo nico ntimasanga abantu kuzibasana bake munonga iyo raji abakozi basoma imbara tingma yaba raji maybe large business nibasa kwetara mu murimbara tinde kwanza utanitsira abantu 10 no kurenga maybe twagamba raji twasa kuzati ngaza Coca-Cola ushanga maybe nabwo still zile Vision Group aba different branches na ningo tuzenka za institutions atezo twasa kweta large businesses hati na nyenda ngo tubanze twayetegereze kigambo impact akwa tureba impact of small scale traders in a community ko gamba impact oba no manyisa side no manyisa enunji embi ninga byona then tubone stanchara kubantu tureba impact mwe nechikurgamu ninga ezo business ekizikuretera niye kweta impact aha community ekizuru gukora aha community ekirungi na nekibi atandukanye n'ekirungi so nzatandukanye n'ekirungi echo kubanza tureba hari businesses ezo ziheriza abantu bingemeremo abantu bingi munonga nibihe cyo kurya umu businesses ezo omurimbara yitu omuntu nakera by the way population ya Uganda ne kuraburizo mu rukumo rwe nakaga tukatune population ya million 9 hati tune population ya million 8 so population ne yongera munonga nango no bukwa no reba abenu banko mu town ya Mbara na population ekeringi so aba businesses ezo abantu twakongera kura hati kiretera abantu bazo mu businesses bateka kundo kubarabeho so businesses ezo ziretera abantu emirimo kandi obuchweka bwingi almost 60% no depending ha businesses ezenche wazo murimba no kureba abasaru n'abahotera abaduka abwarija dego twazanka aba boda abantu ni bingi bona buri umunaro ndo koragira ki okorabeho so businesses ezi ziretera abantu babona emirimo kandi babona ko barabeho nango no twakuzo mu akutuzo munankejo mu economy yitu tureba ngo small businesses is boosting economy nizihereza mani umuntu yayi necyakora ncanje usangwa necyakutayizihanga yego burukache ko nakakora actually economy ntugidefininga ngo ebyo bintu byone y'abantu bakora kugira ngo bajye kibatasi so ticyanshonga no kora kantu kikonka wabo necyo kuyaho inecyo gashirihanga oyo nongera sente zihanga tureba GDP ya Uganda iriyo billion kagani na za US dollars so ntwan tureba GDP ntwan tureba ururimo rwito rwaburizoba ni twateka umusente so ebintu byone by'abantu bakora umusente twabwita kora buryo mushubuzi umusente no kwingana ki wo ryo mushomesa no tasi yabikwingana ki wabo ine akaduka kawe no tasi kwingana ki so kutubwita umusente hati tureba itunka Uganda tune sente zikwingana ki konka ntwan tureba haryezo skwanz korwa baheru banka bari mu ihanga echo kureveza daho umucyene yanakora mu Uganda wantu mubara mu GDP akwayo nabikora mu ihanga kandi nabikora wit kandi sente ziryo mwitu dena no munya Uganda ogo ryo mu ihanga na wantu zibara so byona ntubihindura tubito musente tubiteko musente tugeta GDP tugamba hato buhango bitu nubwingana ki I get you right yes so small businesses to tugambaho ne zikore kintu hango aha economy ya Uganda kandi nzongera ekintu chango aha gwetasi yo muntu yes kana tuzo aho imyanya yo kushanga ngo businesses empango tizikayo no bizakuza sta oriya tizikabasa ko for instance ahabwe nshoga stand nazimwe noza kushanga amashanyarazi maybe tigakakiri noza kushanga inguto na maybe tizakakiriye kandi nayo hari abanya Uganda abakweta go buhereza so ko tuzo mu small businesses zituyamba kugira ngo abantu abariyo myanya kejo nabo babona ubuhereza so echo nekintu chamani munonga businesses ezenche ezo muntu wabutosha zikubasa kora aha
economy ya Uganda ningashi ahantunguka yihanga nanye nangu twesibe ahabikwatenana nka town akuba mu town mazima kwe kubera nka Kampala mazima big businesses nzaba ziriyo nangwa nitwe nambarra nitwe big businesses nzaba ziriyo mbwena hati itwe those small businesses ito ariyo mu town abakubasa ku accessinga those big businesses nazo zikatu accessinga hatu zone zijaze tuyamba tuta itwe nk'abantu abakwa bazo communities ze town abakutureba of course twareba ngo aho ntane area ha big businesses na small businesses konka big businesses usually they are organized wano yenda bank note kuza bank gizireki ay bankeri wano yenda katugire nka supermarket note kuza heri kandi umubano yenda ho parking konka tiyo small business ne yakusavinje cyo kugira ki icyo kwenda kandi abantu obwirobu abantu no shanga buri kimwe cyo kibakora bakora time nachererwa hati kiretera ngo small business aho nhe kubane etahiramu umuntu boryo motoko eto muntu immediate aba yakurete konka ato wa supermarket no mutangwa kuretere kandi yasigoto babyiba already cyo takukibaza ninga shobori yaho tero abango tati ndiyaho motoka otizo shange mu saving hapana wa mobile money nagize ki yakuce yakusavingire so large businesses are usually organized kandi abantu ababutosha no shango ubwire nangwa batabwine bwo kuza kugira ngo baze kuza approachinga so kiretera ngo umuntu wa small business wona yarabireho so actually tureba aba small business makuru mu kintu cyangwa munonga muyihangomo tureba Kampala waza Kampala abantu bari mu kutambuza ebintu ecyo nacyo na immediate no wazeki no wachitungire wazo murimba ro no kutaka no tambura actually mbendiyo ni ndabaho mu birebi koko nuraba nka ha central market yambara twoka kushikano oteji nimbara ibintu kabyahinduka orehona homere ocho no tambura waraba nka hari ibiri urebona ahabire hari abantu binjo kushanga hari abantu bingi urebona hari flat kona hey actually maheye rage oshangutine cyarabiro konkati nyendo yebuze hati abantu ababere basibaho orikubareba bari bingi hategesha habarinka kanchira njang maybe tubarukwetengwa mutawuni so bije batshangwa egesha habarinka kandi sho mucyaro yo hari umucyaro yo hari yo byingi byo gukora ne cyamaziba konke egesha habarinka batwen baronde cyo kurya kandi kujyana ngo cyo kurya umucyaro kikashitariyo konga heki eshonge yabaritiro yabaresiro mutawuni namwe tubato ko kwanoreba abantu banbarwa mutawuni ombiyaro bakuze mutawuni nizo zigishonge nyeze kwanza bihayo bateka tango mchachenda na mwende impogo horambagamba ngo ntwaheri aza nangwe midishejo Israel yayonje no kuzo ombyaro eje mishateri yo negenda neza ombyaro konkeshi yo tugambaho no kugira ngo abantu abo kwana bakora business zezenke hine kintu cyango ekibakongera ha economy ninga shantase yihanga burusento rwo kushoboza obeno mauno gashiri ihanga ito tinest kweta omicron stimulus kweta multiplier effect wagenda ukazo mu hoteli ukagura icyo kurya ukakirya no utakumaho hato umuntu wa hoteli nawe yaba intebe yabaguzire kandi no yabaherize sente ino yababiguzireho haza nawo bwari yo na kore sente umwe n'umwana we yahishomero nawe yamushashura fees ubu yamushashura fees ishomero ryetaga scholastic materials hawo mutoyi wanaguza scholastic materials hati na nishomero gendereza kuzigura hato go wanaguza scholastic materials hari naenda kataka indeed na waje naza kagura wanaguza kataka hine cyakwena nawe nabana university se cyatankakira kimwe cyatankakira kimwe hato shangwe sente zagumaze cyaki zagumaze tororo mu ihanga esente zazi ryo mu ihanga esente zo zbageze ntikura kandi kinde kiri important munonga tune kumanya ngo abantu abakora business zeze zabutosha esto ita small scale businesses aba bantu bine families zabo indeed so tugamba ha business zezi ubwo umuntu ayinabana ishomero ticyanshonga bari mu ishomero rya Rurengoki konka inabana mu ishomero abana bari yo bashoma
aina abana bana bari mu primary bari mu nursery bari no bashoma aina omukazi naenda kumurebera abantu nibende byo kujwara ngo nuko kwata kozire hati kiretera ngo kiretera kugira ngo hatabaho buzubu hati je turiya impact ntwatoza impact MB twantureba impact nungezi small scale businesses zikora mu ihanga konkate ezo business za starho zo habaho ki eco kubanza tuza kureba obuhenda beragiro bukweyongero mu ihanga ngashuko yongero mu ndembo nkezambara ati kubara cyo kiragira kiriyanga mugenda muze kwiba kashato ndambe honda hati kuna bembe ni intasya nyina ka business kanje nangwa it's very interesting nyina ka business kanje konka kandi wajoti standard kuija twenda ka business ako mu town kandi ko katuntu kagira ki nikantahiza nango kacengo mperizo kwezi kumwe konko kwezi kumwe shuare business y'inamara emyaka 15 ndikora erikundisa wamperezo kwezi kumwe yono yena nkore ki turi aba 2 weeks turi aba 2 weeks nango bwo mwana wanje yawe naza yishomero nkashashuraho kimwe ki10 aha miliyoni nashashe mitwari 10 yonka mbona hati rwambaze mitwaro 9 kandi nyine mwanomwe kandi nango of course mbayine naye byo kuri amwe tune kwikiriza nango bantumwe intasiya y'abantu ba Uganda nko kutwagama ngo GDP ninga sentasiya ya Uganda yona ekirya hansi nchantu masango intasiya yo muntu nayo kirinkahi ekirya hansi kandi tugite yoha yabatakuzire hako nantakuzire nchantu masango intasiya yihanga ekirya hansi so kuntatahize nchantu masango ebintu bya affected ni bingi munonga yes abungu ayimbe ninguro otwenda twabana banje nabone baza kubona ikizuba ayimbe ninzo mu hotel nkaje cyo nke cyo kurya naho bakubona ikizuba nangwa namashomero hati baza kushanga abana abashomesa nabo still namashomero ga struggling ushange bakwisa karist bayo babinga konko wa mubinga zenkai kana wishe kuri ya business card aka business karugireho nanyina manya oshiko ishe nakora informal business ninga business ya butosha ncwancu masangu nanyina nakora informal in most cases yato mshija uyagera mu informal umushija yagera mu informal akuba shuware aho mweshongoza keshongo cyeshongoro ngwenta amateka uzankahi ahambuzi ningashi ngwenserte kashira kiyenje yes so ncwancu masangu ekiyenje kitegwa kuronde kiyenje kandi nembuzi netwa kuronda ki embuzi ntahiyayo yes ebintebe tikonda tuchikwate mukubi kokanda tuchetegereze so mshija uyakora umurimo guri informo natakuronda umukazi kandari umurengo ndworo hakubona waza yuri turamubasi kasino mubasota grade issues zitanga kuri yes to kwasa kumubasa twikirizane abakutureba kugira ngo kokwe handi ko muyidare twabe twagambireho hatoshanga ngo waza kwendeka munonga so umushira yanakora business enke no shanga no mukazi umwari kumuyambaho the same business ngo cyandikiro ngo ngwezi ni integisho cye hato mukazi wanje nawe nanyambaho asimura abantu umutwe n'embisi no mubisya kugira ngo abantu akasente kakayi yataho arukurungi ninkora hoteli kongo bunkora ka hoteli akunkora no mukazi wanye kari ikoramo ninkora nivuga boda kongo mukuvuga boda omukazi wanje ni hariya ka saruni hatu wakireba obu wa deteranyo nateganisibwa nko mushija oku wateganise kayona nihangariyo yazabu nkenke mbona kunkuru gahana twazomuka utona wawa tubinga tukazomuka of course na domestic violence neza kutahamu I know neza kutahamu nago neza kugira oti abana bababingire tibine cyo kupakinga omukaza tunona nyonkoreki hata mu domestic violence bataruka gambana kubi a sentence kwa study domestic violence nayo neberya higuru yongera twahendera tutine kamanyeka yafu kana bo domestic violence yayo nabo twataka kujya nebindi maybe omukaza kibarinka hariya aina turayegumisirize aina arkwerinda nangwa atari mu byo bushambani nangwa atari muri yebyo hatajya twonka shi twarya ki
hata ushanga yaza no mico nije yakwata yakora yazo mbyo bushambani ahabuja naenda ngo agira ki naenda ngo abeho atandika kurunda ko arabeho ni nyongera hantasiya yeka yes biri kubi hantasiya ko gacaza kwete binde bizibu macha ubuwaza ubuwaza bushambana zatahamu nango yo no shenyane kayondi jori I know nayo watandika kugishenye hata ibintu byona bitandika kujambara aha kwenta kana agent nayo negenda kwenta setezeki entasiyateruho so hati umuntu bakimara kuza ogo wagumisiriza hati no mushima yo gura mukasi twatugamba mukasi hato mushija umito bashija twina mani gitu umushija naza ku cyo kora nagenda ushangara hariya ariyo nareba kapira rwo rwa mukago mushija araba kusitamasha ishatu ategezo mpira gwa shayi 10 I know Shasha taria ampira gwa shayi 10 ategerize ashitamya kabaraka kasi naza kuriya kitane cyo kuriya manya hati gwatire cyo kuriya atanga kujya tateka nkoreki betting etahamu betting yatahamu betting nango yanda na university birhebi ndebyo ushanga umwana yari ya fees yona yateko betting akora nda kogisama so hati ushanga ngo umuntu nawe yabure cyo gukora atatandika betting nuza kwashanga bari habizimbe bari aha twatune za betting kashuna nango akore kikoro mubingire hari yakoreki haya atiye echoma eva reseri mbere babyine za rights za blue ezindi za green nkabara babeta mu bana korokoro hati nizezo hati bakikutera nubwo bushuma hatotandika kuza kugira ki kuza kwiba so nkuko nanagambira abashije abo hata mwango ujya ngo aze koreki hati batandika korekiro ego bambe omuyango mubingire mwe ni uri targeting cyo ego naza kumanya oyine mbuzi nkahe naza kumanya oyine nkoko nkahe naza kumanya omunjo omuno kingota bahenzirejo bazimaraho bazimara ko tibine cyo kuri tune kwikizana kugira ngo umuntu yabayine cyakora yabayine cyo kurya obuhenda biragiro nubabuke Sister Charity umuntu yana aho kurengeza izoba yabaye nakanta ka kutasya yabaye no businjo muka abana beba bine cyo kurya umukazi yaye ne cyo kujwara fine kwikiriza n'abanya Uganda abakutureba kugira ngo buhenda biragiro nabwo nubabura buke mbwenu hino wanyohoreze cyo buzaha yagira ngo itwa social media management ngo nitwe tubasa ku bantu barugo mu ryabo ngo kandi bo bine mu gashoki kandi babataraho nahabaho buzuki our social media now of course a very interesting question konke ekinkora twetegeze ngo ebirebi no tuze twagira social media eyo ne kora umurumo hamwe bonire konka hana herese robuzu konka nentasya kasha obwe neta yo neta hizo leta izo go munyeto ari kumanya technology yo buyoga kandi nabo binja hatwazo muyihanga konka kandi tuza kureba nabo still washanga hate ibintu kubaho muyihango social media ebikubaho TikTok yes TikTok aneta hizo haba abishemwe abantu mbathobora ngo sta pages zita abantu babushangayo hata aho eto neco kusimira ruhanga koga tukuza hamiyete ndijo twaza miyete mingi abamwe bakubyama bari ya TikTok hato umuntu wa designing TikTok we bano umuntu ngo no munonga buri second yona ategisha icyo tugamira uyu n'umuntu ari ya TikTok nango atari yomwe n'abantigara n'abantu rukumi bari ya TikTok konko wa designing app yeyo wa technology go twagambaho atumbe ni yakora sente nyingi munonga atogwa ariyo mu big business ninga medium ninga small gete ubwo mutongo ndashobora ariyo actually ariyo mu mega uko sente zakubona ba Mark Zuckerberg na ba Elon Musk nubo tushanga ba Bill Gates abo kubabona batasya munonga konka itoba platform yo kwa advertisinga yes nekirungi konka nwaje yamisa kurungi je social media nbwo kushaka ne kutahiza kwa ko kutaje mise kurungi hata nakuba boyinegera ki neki ha kanta employee indira abantu binjaha Sister Charity nabo kutureba shuare social media ngo kutwagamba think kumanya
abinji abamwe tinza kwemisa binji abamwe bagigobiremo konka abandi bakagwamo kandi tontoreba impact ya small scale business so while abamwe bagigobiremo ejo niyo positive impact konka hina bakagwiremo akwa hino umuntu otakubyama mpaka abwine sente za TikTok abwine data yataka abwine data takwasa kubaje yataka WhatsApp ati tune WhatsApp WhatsApp umuntu yaba atakare message yije takwenda kumanya message ishiza message iki konka hino umuntu wansindikira message at least hagire kije konko buyije yaretu ati message takwizira ryo aho ahino she yagira ati yashohora so social media nebasa ku affectinga positively ninga negatively okurugiro kuhaje yambisa abakutureba social media bonire konka mureke tugezeho tugiye mise kugeze tuyihamwe okay yes ni no mushomesa ninga lecturer ahari mbara I mean Bishop Stewart University kandi nashomesa economics ninga shiye byentasiya nishoza nembarira kandi tumuinaho kubasa kureba achikwate na small scale businesses ninga businesses zenche eziringanire kwa butari buriyo buce munonga then tureba ni kirungi ki ekizo kuturetera mu communities kandi kibiki echakwasa kwani turugamu aha abantu abari gukora businesses ezi ezitwayeta small scale businesses kutugaruka mutawuni namunonga nani ngendera cyo kugira ngo baba binjire kari baba freera ha mahanda na naho ahwahibaye bari iwe nogira ngo widen small scale businesses hona tuzaturofa haza tukabe fato tukagira agire image even anagire ya wanabo kubo kungamba agire nyonde bacaba hakiri nogira ngo naco ticimwa impacts ezabantu ababine omatown gate kandi cime kwani cikorwaho ngo cikozerweho awe bare munonga yese konkani nyina twa twetegereze ico kizire ryari but we think twice before we do things. So that is very interesting. Tiskurofa haza de fato kandi bakushashuza n'urubato nyanya umuntu boti yakushashuza then haraba kwamba sika za chips na za chapati na ziya no raba ho kujijiriza wo kuba in case wakatomera n'urogwe buto yakweshka watahuje mpyo nango bumwe kutwantureba businesses kubaho ushanga umuntu ashashwire rent ya miliyoni 10 koko yashashwira rent ya miliyoni 10 ahogo umuntu yine tukutuku hinogo muntu otweta umutembeyi ahogo muntu otweta uri natambuze bintu aha mikono nabo twabarebire bahoka bine bintu aha mikono hati nchwanchi masango uri umuntu uri yoshashwire miliyoni ze 10 tino kuzabuza yo natoba naza kurindiriza tunest kweta peak hours yes hati naza kurindiriza kandi umuntu hati sister charto bwacera wazo mu office nozakora turabone no bwire bwo kuzo mu supermarket bingo mu supermarket wawe you know bwire nozakuza mu mwabazyo when parking ankahi bari abijira hano parking nkaya tuce byakushobera umushamo tukangumize mutahe niza kona kiro mu weekend mwana tumuntu uri kwakozere business empango kiretera yabo n'ubuzu munonga ku ihango nataguza konga kuruna kwizire nkashanga aho mwanya go kuparkingaho ninyija parkinga nza muri amhagira nabo na rent konka gwishonga kugira ngo ezo business zezo no shanga zona zijire burhamwe hati cetera nabari babone bizubu konka inki itwe nkabebembezi ningashi abo bushoborozi aba kanso tukozere ki cyenyine kitkozere kandi abantu abo tuba planningire tutakakira hakubihamu twa orchiko otkwantustamamu kugira ngo twaza kurono kuturaba binge urwo rukiko rwenyini dushebe kwa bari winaho plan B bakora bata cyo tujya ngo hatiya shuare katebe kanisite yambara katebe kanisite ya Kampala aha hwireho inayina bendiyo niza haza nakera shayi 12 ndukuza side za changejo so navuga no musigazo muri mbara umusigaza akabaye kwisa hitama namubuza ntoriyota
yanje ati ndugire kampara nyekiro hakuba batubingire ate ibintu byanje byona babikwasire babitwara cyari tumusigaza kai no busasi bwa mani munonga akana no busasi bwa mani munonga ati mwenu ndio ningaruko mu cyaro neda home is the best tuyari tuyari bambe nayibisaho nangwa najya bakusupportinga kwa kare nagaruko mu cyaro so tutakateka tekira abantu aba urukiko rwo ruriyo rutekateka kugira ngo organizing state rugake rutekateke kuba rugiye mu bazankahi haistweta designated areas nabahamanya ko garuka nko kuyakugambira kuyagarukira mu cyaro koko uyagaruka mu cyaro yo yaza kurunda yuki yaza kuri sembuzi yaza kwinga kabeji kandi zo ziri kandi ibintu byo kawabikwata ntuzo mu season kaje tukore cyati tutandikire nkai GDP yani nje kudishanga nkai iyo GDP abo kwata kushashira mushoro urire kushashira mushoro ngoma yento mutogo na atasi ati nana nakashoro ya leta karukinga nakati amahero ngo GDP yihanga ngo ekirya hansi ngo abo kuba abantu tabakora ogwe ntwije tumbara ryari ubu arete cyo mushoro hatkatu kandi tekimne cyo mushoro hati government yone revising mushoro very good konka nitishika aho ubumwe bembezi wihanga yagama tumureke kubona abonesta abantu banje bakora amahanda akakigambe cyo yajya tumuntu yanaguza gonja ukamwirukanze none nango akoreki konko muhanda guha of course aho kurwo mu town nabo babinjira of course konka umutogo wa small scale kwa kureba kanya kona akayutilizing they seize every opportunity so ugumuntu wa informal sector business ikina yenda kwikiraho nyaka njango informal yo mu cyaro informal yo mu town no okay aba tukushango mwabazi nangwa abo tukushango mwazo maguruza muhanda that is informal sector business I get you yakuba kandi batasiye munonga konkentasiya yabo tine kujishomera konko tine ayit kujishomera sente kwa kustasiye bastankahi nashizo niziraraho nazo tizikuraraho so muntu kwa kumakutasiya ka sente ke ayirukanga agira yakateka so tureke kwirukanga aha ka sente kuna ahiyachinte chinkora kutasiya ka sente kanje ncho kumwe mbizianga kujya ngo omuntu kwara kore yaguza gonja yeye yaguza tinyamato ya mahanda yotakafayo gendo yirukangoze kuri ya abakutureba ari commodities tweta nguzine inelastic demand kushanga nguna wayongere be abantu baza kugira ki still buy yatu atinka majuta fuel amafuta bazemba kongera ushiringi 200 kino muntu ra parking emotoka yeye na notwarwa nangwe na mwayenda no mwakutira ushingi 5 tutura parking emotoka zitu akwe motoka negurwa umuntu ro kujibasa kwera murema jiguze kwera mano jiguza so it has inelastic demand wota kwasa mutuka to kujigura amarwa hata umuntu go yakore sentence kaba nyinjo mushaho abindi kwa kuje sentence nyinjo mushaho utakubyama harwa man ga yetera imbere yashemererwa ikashati ko kumara ko binakweyeba ko bonda bakazi abandi bibwe biro byo kwezi nangore biro byo kwezi bigiraki so umuntu twakora ka mu businesses twantugamba yagira ka sente ayirukanyiro mbara so anywa kandi omunyu wa marwa atakunywa kipemo wanyu kipemo birito kumakunywa ki tukumanya kunywa marwa ko kunywa kipibire yakashatu oriyo no yongere sente oyo no teke sente omukunywa hati konga ozihirenka omuka business ka ko kugira ki akokora so tutakarwanisa ibintu nkebyo tureba plan B ihange center kazi hankahi kandi tugake tuba planning abantu ezenkike kutensa kugira ngo zaza kubiho mu town tinkarebire bakutera kweta a backbone yihanga ryitu Uganda yes obhinje no burisa mbwenu abo bijura ha muhanda bakanete fatore ukashanga yagayaga ibintu nangwa neza batahizo bundi tozirebere nyingi buziryaho hati twacwa mutwagira ngo abo bagaruka mu communities eze byaro barise nkoko bahinje bihimba bahinje cabbage then aba bahango mu bazo mu central market
omunda aba bahinje aba central market babugure babereto mu central market then ito tuparking aheru then tutaho mu central market tugure yo ni ndeba aba batunga n'aba batunga na ndabo sinje bwabo bitu umucyaro ntagarukayo ate umucyaro hagarukayo niyo nanyine babatse kunoje kubona icyo cyaro kubasa kangaye mbere icyo kubanza natwakoreye cyo bintu muntu arito buzubwingi bw'amani ahabo kuba akatari kari abantu bari mu town so nanabicero ko ko bahinga bahinira bo mu town babari yabakuhinga nangwa bari yo kubura because nje cyo kushanga ngo wazo mu central market okaza mu town hati ebyo kuriya byijwire ecyo kwasanga abo kubihinga tibizubu abo kubihinga bagize cyo bariyo konkati ko kubinga abantu mu town bagena bakagaruka mu cyaro hati to bagaruka mu town ito bari mu town nangwa basobya ngo gira ecyo wakora ninga abari mu dizi formal jobs tukuza kumara ibyo kuriye bikurwa mu cyaro haba baki tugiye mu economics ninga hatwa bitamwe miture yita ya mu economics namushamesa ahari Bishop Stuart University kana shamesa economics ninga chevianta sianishforaje nishfoza ninga shi embarira katchete tutyo beitu tumwinaha okugamba habikwatena na akarunji obunna nakabi aku small scale businesses zirukoraho ahaha communities zitu nenonji kuzaza nonje zakora ki nimbi kuzaza rimbi za leta buzubuki otargaha program tukiriya twakuza mutubo babashubuzi turagaruke nsakuba tutandikiraho henyine turebe tiyo mu economics ninga twabitamu feeling kugira ngo nanye no yakwari nyetingaruka mu cyaro ahabo kugira ngo noho twateka tekera small scale businesses otarga program eya sisimuka nehinda bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Orwa kabiri hati nywa inagerire nkajiya natunga omushabe w'amani urayera ubuye mwenye tokwana no nyetina bendi umuyayi tokwe hati ntangiye kufunga murati injiri bire binabe ta balance skaporo kandi ndimo nabona simba kalas kandi ndimo nabona eguse kandi bahwina hoye ngojo ninjeba ombrebe hombija noza kufuna sente nkahina ryo nazo kuremesa tera gabaza amafaransa yereze mukono ezo sente zinkurera zija zumuyikeho haza kuzera muyikeho atakaye bwa ayija store chagenda Kuna wakama kugambe ndabifurnanta kujamanya ukashikubuze abantu kandi abantu bagwo mwana ushanga ndu kawa basindika dari kure bose ate naza gukora naza kurondera umwana wanje tukubihira byashobora byo twatutahanze subange ebyo munju nibimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba Dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha uno mukazi bambi ariho omukazi ari kunuka icyayi barakuriye takuzagaruka
no mawe imbase kwata Okora. Kasho mukeka gw'abajenyana ukora hoki. Nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani iki. Entebe nashitamu ko naro hano leta kaceka nakataho nabyama unakora mushango. Iwe shono stama mukeka ugaruko stamena ntebe. Irene box kireka nonda kufota rwiriwe. Omuzaano ogu nigubaga uruhobo rwa mukaga na Sande sha 3 z'ekiro kandi gwisha kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri sha mwenda n'ishweka zihangwe. Orwa kabiri wabo ino musiri konkota kagera garujuma nkoru konkorya hono yegomba no yendangu bizimazimani yo musiri gwawe otezo ruzuma nkorwo ruwareba rebe kangweje program tiya kufera ntuza kuba twine igayiziri haro kutushoborera ahandeberera yo mwani no kuwa kubasa kucoka embibo kurebeka ngo watunga mwana murungi oguriya ha mutindo murogo mwana kukwinama namizuko kagunywire gwagunywire je nuguza kwijura mwana guremere mwana gwenda mizi so when abantu bahinge hii na mizi atinga Brazilian yo nyamajire bahiferi ne hendeke muti mu yahendekere ne yenda mizi mingi kugira ngo gukwatine ngwangwe nagurire hihi nento yo mucizo mwene twajite ko mucizo ukabara gigabura mizi tekufa mwene bari yokwe nimbatero muranga muje tuhinge kandi Uganda tugita map kubanga Uganda turi abahingi tureke kwe kwaturo ko tukatino kuhinga ngweno kuwa kwanondo mwana murungi kuberesha rajo mu musoro gwawe rebeka ngo program eji buzimazima tiya kufera. Banya Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Otarugo mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Yes, hello. Wasi botasewo. Sibirege sewo. Osibirege. Ego. Amazina gawe ne bakwetoha. Amazina n'abanyita Kapa Steven. Kapa Steven no manyo wakuterera. Ego no arebye wati ni mwa. Waboria TV. Ego buzima. No zana kazano chabuka na sente. Buzima na kazano bakike kwano gamba na zana. Are you sure? Very sure. Wakazana shaheji. Tuanza kungangira. Hey. Aha, bazo ngambire. Kamesa jiwakareba. Banzo checking ho no manya ku checkinga. Check. Checking. Kiza. Nikajira mwenchi. Emitwara 5. Kata kurra karuru toine matwenje. Kana huro muntondizaho. Na huro muntondizaho noha. Noho kuri yarubazwaho. Ngweno tarindaho terasta bibira 38 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Mushozi no mumpanga turiyo program ya sisimuka aha TV West twino mjenyi mushomesa Bishop Stewart University ari kushomesa ebyentasi yanishoza ingashimbarira zete economics kandi aryaha kutuganira hanshonga iskwatena na impact yari kubasa kubaho obweto abatwine kituru kweta small scale businesses ingashi businesses za mache ezitarufomo ezitahandikirwe mu kanso ezitakubanza zitakwenda parano mpango no mikojo tukangure kisoforia ntandike kuteka amata ntareko hereza fresh milk mbwenu process age no turebira bamwe abechikankecho bari kwiriza ubwayo okuruga
omutawuni ezitwe za Uganda Kampala Mbarara Fort Portal na n'ahandi kugira ngo etawuni ngo bagire bagifurice ahabwe ebintu riyo tugezaho kureba beno menchereze ngaruka wo mjenyi witu ayongere kutongesereza ahanshongezi niyo nabareba yes naba make konka baronde myanya ya make hato mushuganisa wa program are kinde kinko na twetegereza tureba is tweta small scale businesses nizo skuleta large scale what businesses nango wante ukureba umutawo nabinja okushanga chenche chikurgame chango ichenche chikurgame chango ninge chenche chikusavinge chango ichenche chikurgame chango ichenche chikurgame chango tinko taka kutandika ndumuhango no tankora umuce oguma no kurakura na nabari umuza business empango nuko batandikira bamwe abamwe mwana ugatinyoka ninyosya bonja unija tinkani nyosya nkoko tubine mama mutawo yambara no bintu babyegambera mbono wabinga ninga shobu wiriza yo bari abantu ababinga by the way egitamu nayo kugetegerezaho tukubabinga umutawuni konka no kugira ngo kare mugene muronda ahanda ahashungireho ayi mukwasa kugwa konka mureke tutaka tutoneze etawuni yitu konka tukubabinga no kubirizayo ari imyanya ndijo muri imbana ngo abamagezi bo tubati batahire natanche kora nani ndaba muninde babandi batanche kuza umyanya ndijo batanche kugici bakorayo konko ndijo hati wogo kwa natekateko kundi watiriyo akibyamenamo kandi yo mushonga yo kuzorremba kandi okuzorremba rugende kwandu expanding so bari yo bagire kuri ahandi irayibo n'abarebere batanche kuteka ubuju bwabo tai na no witoko bari hati nchonsa ngweta unayo na yateka kugiraki kuba mpango yatenka kuba mpango so nabamwa barukoretere tawuni yitu yaba mpango koka tunanya ntu kwashangayo koka no batshangireyo so kato moye kugura mare kukura koka ncwanche masa muna na westi naona nakura kwara akura garka yirire kunu abangise azo muduka akasha twakura ate nawe agaruka kuni yo mutawuni yayira kunu dena haharekera abaru kuguma kitete konko mu business zezenche nizo sikurgame mpango so no turabene tugezo kugira ngo twabirizayo konka twene kunaka kwahereza amasiko indete twene kubenkareginga tukabagama kugira ngo tutababe kandi ngo still ncwanje masangu abebembezi na munonga ba state council nabo kiri kwataho bataka koma kubirizayo nango munebe yambisamani mingi munonga chiba too much umuntu mushasho business mushasho no psychological no wamaraho umuntu no wamaraho mutwarize kurungi nango tukatwara ibintu babetera ngo urukiko bagamba abantu abakirwekizi bekineki muje tuganire ari umuntu obiramaze kuteka kuri yaroni ya yombeke ekibanda cheye chango yatamuka business key na roni takagizireki konkaro ni small scale nayo yes roni small scale yatamuka business key ati mke chashatu ninga million kishatu zagenda akwatu for instance tonto nakure muntu ko yarenda kuteka ekibanda cheye cyo koreka mpira ninga cyo koreka filmu TV yonkade ngora million namazima ati nemwe nayo na 3 kibiri konka tugu muntu yagenda no mushasha ni no wa mushasha munonga kuri yana bamubanje asingira kataka nako yajaki so mureke tubenga sana nogo waye to muhango omuchabire na jaka muguraho ka TV hat kuriya yasarana yasiskara hat na nogu nabona bayasiskara twena ntikwaho omuchana aho muhango na saving muhango yes actually the fact is that abantu aba small scale business kuba kurugaho ihanganira barutaro mpurire ihanganira barutaro economy nebetaroho because nibo bingi so tureka kwasindikire ryonga teke kwasindikire cyo twetware tuba planningire nkoko nanagambira urukiko rwaza kutensa ngukabireyo ororo urukiko rwenyine rutekeho plan B kubirirayo baza gukora ki anything je cyane ko banza yes bateka bagiza cyo kuba cyo kubirizayo cyane ko banza yes yeah so neshonga ya mani munonga abebembezi shuare nekintu cyukuru kugira ngo tuplaningira abantu aba kandi tubahumurize yes
ngo turebera bamwe na hana tukatizimbe ayetera hansa ko takine ho kurebera takine cyo gukora ebiye takiri mushira muka abane cyo gukora kibaburire abana bari babinga agamata bojya ngunze kureba abana banje mbabona neka yanjye yona nebona kandi ubwo magara genseje so tune kurangira abantu aba tukabenka reginga indeed atari omuche omuhango tarho kandi hatari umuhango omuche tarho kwigamba buri omwe na depending ahari mutahiwe konka yagamba ngu abache nabo bakusavinga munonga abahango tubakabaga binji bahibawe so tubakaye savinga nche tukubasavinga mwe no kongera kumanya ngu aba small scale businesses n'abantu bakuru mu ihanga kandi aho batari mazimananye charite nimba ntarho abokora nyanya n'indwenda mashita gukwesiga n'ingenda umugati n'ingwenda kakeke nkako kukomera abana nimba n'inkenda so wamwiriza hari nkamuronda kabura nanye nimba naba affected in some way. They are very, very important. Obara bagumani itwa program eje asese mukaida chikazabana nitano ezaringo mshayiti ya kabiri mwaza kutwitira zito tuhenderera ebyasigara ni mu Rwanda mashisha mweyongerereho then nabwanyuma basengutire kimwaba twaza kwakira bitsintsino otalgaha program ya Maronji. Akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti It's another connection. Megaton for the muscle, Reggie. Yo, Kobani when you shongare baba zero bamanyise. Nompa mani mpapa sotija kwe changa nebikuru syambe mazire. Nyihombo sikazo bobukwe pankandi baronzo arandahire. Wenda kwiruka wenda kuzana ningo kwegama onyete nkubanjire. Let it be forever. Reality, Tino Jerome Beretta Shasha.